Неоценимый вклад Алексея Елисеевича Кулаковского в развитие якутской литературы, его мировоззрение, философские трактаты актуальны по сей день и являются большим вдохновением, которое сплачивает все улусы, районы и города республики. Убежден, что из-за пяди земли человечество еще 2-3 века будет проливать человеческую кровь в ужасных и глупых войнах, пока цивилизация и наука окончательно не восторжествуют и не уничтожат традицию и варварство. Үчүгэй жүхүнтен үөрбүт сирей көрдүгө өрү өйдөбөппүн. Ынырык жүхүнтен ытаабыт сирей курдугу ыһылыы билбеппин. Үчүгэй суолтан үөрүннен майгы үтүө суол болар. Кухаган суолтан курубай майгы бар, кутурганнаах суол. Ары үрүдүгер арага дагдатыма, үчүгэй үрүдүгер мөкөнү көбүтүмө, кыржык үрүдүгер сымыяны ытырыма.